Ahead of the crucial village committee elections scheduled for June, MDC Geeta Debarma spearheaded a public interaction program at the Santihati Somar Bazar area under Radhapur village committee on Saturday. The primary objective of the interactive session was to mobilize grassroots support for the upcoming polls and generate comprehensive awareness among the local electorate regarding key socio-political issues. The public outreach program witnessed significant political traction as MDC Geeta Debarma was accompanied by former Minister Meron Kumar Jamatia. তিনি অবস্থিতি রাধাপুর বিসি 17 পেকুয়ার জলা জন্মজয়ন্তী আন্দারো ও জায়গা বিসি বিজিট খাইনা ফাইজানি তিনি গোবাং মা লার্জ নাম্বার তিনি বুকুক চং ফাইজাক জলারো বাইন फाइजाक तिफ्रामो थाव आईटीएफ टीडब्ल्यूएफ जतन फाइजाक रे जों बसकां बिसि इलेक्शनो बाहागे चिनि परफॉर्मेंस नाय बाहागे चिनि कैंडिडेट ऑफ सिलेक्ट खाइना आबो बरक बाय गाहाम डिस्कस खाइका आबन परे ओ एलाकाओ जों ताम ताम डेवलपमेंट वर्क खाइमान आबो बाहायनो बरकनो आइडेंटिफाई खाइदिनि कक्राझार माने खालामदातिनि Reported by Raju Jamatia from Radhapur, Chini Khora.